kuat nih musnah wajahna. Nggak ada peraturan ya. Perang gimana sih ya? Ini perang sih mau bego. Perang mah mandang isuk jeung berang. Kau mengisi hatiku, lurah geblek. Saya ngomong kenan ya, ngomong janda saya. Yang bener kan, bolotnya nama. Jalur baik keduaan. Ayo, coba usaha ya. Boga warga teh bener kabeh. Adi hangsip kemana deh? Dipikir aing agak-agak budeg ya, gara-gara si doang ieu. Si gendut jeung si hangsip. Aing teu pagawean ieu lamun dipecat ku si eta mah, lurah mah. Pusing aing. Jasa di lembur. Usim saja gitunya. Kemarin mah lucu jasa aing ngajailan si Antip jeung si Elwi. Bingung aing kemana nya? Jadi belah. Nah, kan kotak aing ngobrol di bae eta. Bener-bener kemarin mah. Oh iya, di kotak aing kemana bawa. Nah, harus pulang mah yuk. Kudu diketatkeun yuk, keamananna yuk. Ya Allah. Tuh, au kamatnya. Tuh, gimana? Airna, air teh ieu. Segar biasa. Panas saja tadi minum langsung segar. Ready sekali ini. Tuh, segar lah. Ayo gimana gitu. Panglah lah. Kira-kira main itu. Aduh, mantap gurang-gurang terus mandi. Udah bolong sih. Oh, elah, aing mah. Saha di nu ngajurkeun? Gimana ya hansipna? Wah, lah, tempat aing saha di. Nah, hansip ini. Oi, teh. Woi. Ya, enan. Jadi kieu ye, aing rek laporan teh. Sama. Lapar ka aing teh ku artek we tuh. Aing poho di. Kena budak we. Bisa terjadilah. Gitu. Mana dah. Goblok warga lagi. RT kos kitu dipilih. Si pengen aing ngulin heula. Anjay, palurang soba kotokna. Panen ieu mah panen. Udah penta ieu mah. Zaman pandemi kieu mah kudu lobakeun nyumbah leungeun. Abeh jauh ti virus. Kaharep heula. Mananya semoga baturan kiamat kuring penasaran.
Nangis ya, tumben agak keren segala. Dengan nanti baing. Di mana emang? Tuh tempat aing gitu tadi ayur. Saha bu anjitna menjaga Nyaho aing aing keluar di imah tuh. aing yang tadi ka ieu RT bolot. Banyak RT nya bolong. Ya oh ya. Malah beja lapar. Aneh tuh RT. Warga sarua di milih RT kos gitu lah. Siapa bego deh nanya kan kos itu. Lu nyana dulu lewatna. Nanti ansip. Itu, cuma tuh dia harus tuh. Ah, guru nangan ke kosnya na tuh. Bisa kayak gitu lah. Aduh, bukan sih ansip. Mana ya? Ada laporan tempat air rusak. Jangan ansip kan? Mana bener ya? Masa lu jalan-jalan? Tapi masa jadi ayam? Bukan bang laporannya, nungguin orang bisa jalan bro. Ikulah naik lah. Boga baturan keramatnya, ketolongan sorangan sih. Tapi ngomong-ngomong si penen yang ngan jam sekian tuh saya penen yang ngan. Tapi sok ayah sih goreng-goreng deh. Hansip di rumah 25 jam nih. Perasaan itu banget ya, kotak palura. Penta. Ih, kudu penta ini. Tangan uran gitu. Genggam janji dengan nasi. Itu nasi. Terus naon? Baturan semoga bingung aja keluyuran sekarang. Tapi ngomong-ngomong si peneng ngangan hansip jam sekian. Ngomongnya lama. Saat ini